Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimak jalo hita rigapan sigalu pari bata bani panulang sogot nerion. Masada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa naguriatas. Inaguriatas pe ham Tuhan dohor doham. Itongah-tongah nami aganop halak na mardilo-dilo bani kuranmu ibagas toro nihor. Bani panorangon pe Bapa. Bani siol ipukah kanami perguluhan nami. Perlubi parsapkon ham hanami marhiti khatamu. Asi barang ahap itungon. Nasiol sidopak konon nami sa ganjang niron. Tetap hanami ibagas malas nihur. Mandopak konin. Marunjolan bani hatamu nama pasingin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami colam rapakon tonggo namyon. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siyam marianan bani panorang sugot nerion, nabuhi sisihan namin marhitehon ni channel YouTube pon. Rigapan siganu pari bata, sa darion Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022, ay mang tersurat bani buku 5 Musa, bindu 4 ayat 2 na makatahon sonon. Seng buli tambahan na siyam hubani hata na luputonakon in bani na siyam. Anja seng buli oruan na siyam hunjin. Maningon ramot konon na siyam do tonah ni Jehovah ne bata na siyam in. Nadop utonakon bani na siyam. Paratah-ratahkon. Nadop ongga itangar hita. Porlu tumang do aitene. Ase nadop ongga itangar hita ai, jana sangga iparata, gabe idingat hita use, jana ibotoh kita use, aha na sihor jahononta, hulubian niyarion. Ay na parlube. Napaduahon, selain kualitas, baniganupan horja, sonay age parguluhanta, maningon duha peni, si parayakonta ibagas parguluhan taon, ay ma, asi adong hamajuon atape peningkatan. Ay ma ase marosuduhita mangidanyong bata. Etek pe iya, lebih marbagal, marlajar mardalan, marlajar marsahap, jana marlajar pelajaran sekolah, hapakon satu rusdi. Jana marosudo hita, anggo meningkat koman hita, ibagas parhorjaan ta. Jana marosudo humani hita, anggo meningkat ekonomi ta. Jana marosudo humani hita, anggo meningkat mahumani age parguluhan ta. Tapi si pata bahat dohalak nalang mamboto, jana buntu tene. Sonahado lang maparayak, hamajuon ay, atape laho maparayak peningkatan ay. Toto, naparlobe sa hali, asiboy hapeni, iparayak kita hamajuon ibagas parguluhan taon, maningkat parguluhan ta, bani pahara ahape ay, maningon do hapeni, porlu takas bata, bahasa, mapardiate, apa, maparuhurhon ahape ay ibagas parguluhan taon ponting tuma halanyaha ibagas na mapardiate pakon maparuhurhon do ijay mahita marlaja anggo adong nahurang iarusi hita misalni songon sahalak parjuma lape ibotoh misalni sonahado mambahen ase buah ni lasinani lambin roh bueni natotu maningon ipardiate jana maningon iparuhurhon do pupuk ahama si bahenon hubani suan-suanan ay. Nah, sonay do humani age ibagas pargulukan hapor sayonta maningon do tetap sirsir hita mapardiate apa maparuhurhon ahado nagabe harosuh ninay bata si horja hononta ibagas parguluhanta si ganupari. Ay maase ibere ne batado
titahni hubatta si horjahononta ibagas parguluhanta si ganupari. Suku-suku ni aima. Ang gudumma ihurjahon hita, ang gudumma ipardiete hita, ang gudumma iparhurhon hita, titah ni nebata, ijamin do meningkat atape jupah hamajuan ibagas parguluhanta, doma pasti bapenang nyalongan ibagas Tuhanta Yesus Kristus. Halaniaha langadong sadape titah ni nebata nagagal atape langadong sadape hata ni nebata na marhahurangan. Haganupan hata ni nebata aima hata nagukandear, hata na sempurna, naboy mambubay hita, lang pitah hubani kesuksesan, lang pitah hubani keberhasilan, lang pitah hubani hamajuan, lang pitah hubani peningkatan perguluhan, tapi mambubay hita das kubani haguluhan si saluka ni dokahni. Ay maase maningon do tetap ipardiate jana iparhurhon hita. Sangga ibagas namandalan kon titah ni nebata. Maningon do tetap idingat kita. Songon podah ni si Musa hubani bangsa Israel bani panorang ijia. Songon na sobut no kan bani hata ni nebata. Bani 5 Musa bindu 4 ayat 2. Nagabirigapan si ganupari bata bani panorang sogot nyaryo. Seng bulih tambahan na siyam hubani hata na dop hutonah kon in bani na siyam. Asiboy hape marhasil jana jupa hamajuan ibagas parguluhanta. Ibagas na mandalan kon hata ni nebata. Seng bulih kapeni tambah konon atap ahape hubani hata ni nebata. Titah ni nebata na duma iberi hubata. Asipurini PHP ni si pata. Rado titah ni nebata. Rado hata ni nebata. Songon na mahol si horjahononta. Tapi porini PHP ni mahol si pata jupah kita hata ni nebata. Langboy tambah konon pikiranta hubani hata ni nebata. Asigabi urah titah ay idalan kon hita. Tapi sangga jupah kita mahamaholon ibagas nalaho makurjahon titah ni nebata. Pinduhita ma pangajarion ni tonduy ni nebata. Asitonduy na passing ma na mangajari hita. Jana asitonduy na passing ma na memberi pergugo hubata. Jana asitonduy na passing ma na mangajari rosi mambubahon hita. Laho makurjahon songon na rusukon ni nebata maritehon ni titahni na domma ibere hubata. Alani ay porini PHP ni ibagas parguluhanta si ganupari. Si pata titah ni nebata ay songon na borat jana mahol si horjahononta. Tapi ulang sahali-sahali pe itambahi atap irui hita aha na domma itonahkon nebata hubata. Halaniaha halani sempurna jana gokandiar do titah ni nebata. Ase na perlu bata hapeni maningon do tetap ijalo hita hapentaron na humbani nebata. Ase ahan na rusukon ni nebata, ase ahan na pinduhon ni nebata, ase ahan na isurukon nebata. Si horjahononta ibagas guluhta si ganupari. Jupah matongon songon na rusukon ni nebata. Hamajuon lang pita ibagas na maparayap parguluhan si ganupari. Tapi jupah matongon homa age hamajuon ibagas na mananda hata ni nebata apa makaguluhkon in domu ubani harosu ni uhurni. Amen martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani hatamu na pondok in. Nadok pagol pahon hanami. Asitap hanami mapardiate hatamu in. Ibagas ganupan pargulmiton nami si ganupari. Ase jupah tongon. Hamajuon lang pitah ibagas na maparayak parguluhan si ganupari. Tapi ase jupah mahumani tongon Tuhan. Hamajuon ibagas partunduyon nami. Ase
barang aha petongon na siwol-siwol cahonon nami ibagas parguluhan nami si ganupari haganupan in makorhon hamajuon bani parguluhan partunduyon nami koma ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa parsauran ni tundui na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon tetap duhita optimis. Ase jupah tong-tong. Hamajuan ibagas parguluhan taon. Maningon parlobe do hape tetap ipardiate jana iparhurhon hita aha titah ni nebata si haguluh kononta ibagas parguluhanta si ganupari ando harma. Salam.